Hello. Mbere mbaje kubusuhuza mukomeze kugubwa neza, mukomeze kumererwa neza, mbifurije umunsi mwiza n'amahoro y'Imana. Ubu ngubu tugiye kwigana ibintu bijyanye no kuri WhatsApp. Ese waba wibaza uburyo ushobora kwirinda kugira ngo WhatsApp yawe bataza kuyihakinga, cyangwa se uburyo WhatsApp yawe wayigira verified, 2-step verify. Guys, nibyo ngiye kubereka kugira ngo urinde WhatsApp yawe ntibakajya bakwiba amakuru yawe ku buryo badashobora kuyihakinga, ku buryo uzajya kuyihakinga azasanga harimo password. Itegure maze twigane. Uzaza ahangaha kuri WhatsApp, haba WhatsApp business cyangwa se WhatsApp isanzwe. Numara kuhaza uhita ukandaho, ukande kuri WhatsApp yawe, ukande kuri WhatsApp yawe. Ibintu byose tuzabanza tubikuremo, byose birimo tuzabanza tubikuremo, dukuremo bino bintu byose. Tuyize dukanda ahangaha ku tudomo dutatu, tuze ahangaha kuri setting, tumara gukanda kuri setting, tuze ahangaha kuri account security notification challenge number. Ahangaha tuhakandeho. Nitumara kwakanda tuzaza ahangaha hano handitse ngo 2-step verification. Neza ko murimo kuhabona neza. Ahangaha ushaka guhindura namba yawe ya WhatsApp wayihindura ahangaha. Wakanda hano kuri namba, hano kuri change number, ugatuhindura namba ya WhatsApp yawe. Ushaka gushyira muri account ya WhatsApp wakanda ahangaha ufite WhatsApp ebyiri. Ushaka gusiba account yawe ya WhatsApp waza ugakanda ahangaha kuri WhatsApp kuri delete account. Ushaka kumenya amakuru ya account yawe waza hano ahangaha ukamenya amakuru ya WhatsApp yawe. None rero si ibyo tugiye kwigana, ahubwo icyo tugiye kwigana 2-step verification. Reka tuzaza dukanda hano kuri 2-step verification. Kuko njyewe nabikoze, muri kubona yuko hariho agafresh, murimo kubona yuko hariho agafresh ahangaha kuri WhatsApp yanjye. Nitumara kwakanda, kuko njyewe ndimo kubigisha nzabikasaringa. Reka dukande off, return off. Noneho weho uzaza ukanda ahangaha. Ndize ko murimo kubibona. Guys, murabona yuko ibintu byarangije kuba. Murakona yuko 2-step verification ubu ngubu nta muntu waduhakinga cyangwa se ngo abashe kutwinjira kuri WhatsApp. Murakona yuko ahangaha agafresh kaza ahangaha kuri password. Ushaka kuyihindura wayihindura ahangaha, biragaragara yuko ushobora kuyihindura. Guys, ni gucyo ushobora gukunda WhatsApp yawe. Reka tuze guhurira mu yindi video itaha. Guys, niba hari ikintu cyagucanze cyangwa se hari ikintu ushaka kumbaza, wanyandikira kuri inbox, cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp yanjye, cyangwa se ukanyandikira muri commentaire ukambwira ngo ibi bintu byancanze. Guys, reka tuze guhura mu yindi video itaha. Garagaza niba uri ubwa mbere ubonye kuri izi video zanjye, ugaragaze kandi subscribe, ukandi no kunzogera kugira ngo ujye ubashe kubona video zanjye buri uko bukeye n'uko bwije. Ciao, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane.